Liyetona Jenerali Robert Magowan yanditse mu kinyamakuru cy'ingabo z'Abongereza ko ingabo z'iki gihugu muri Mata zakoze ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe bikomeye muri Ukraine. Mbere y'uko Magowan ayishura ibi, Uburusiya bwari bwarakunze kuvuga ko ingabo zo mu bihugu bigize NATO zigira uruhare mu ntambara yo muri Ukraine, ariko ibinyamakuru n'abasesenguzi bo mu burengerazuba bakabihakana. Abagize itsinda ry'abakomando 45 ba Royal Marines bavuye muri Ukraine muri Mutarama nyuma yo kwimurira muri Polonye. Ambasade y'Ubwongereza i Kiev. Icyakora Magowan yanditse mu kinyamakuru cy'izo ngabo avuga ko abasirikare bagera kuri 300 bo mu mutwe w'indobanure boherejwe muri Ukraine muri Mata kugira ngo abagarure ambasade y'Abongereza i Kiev mbere yo gukomeza gukora ibindi bikorwa by'ibanga, nk'uko ikinyamakuru The Times cyabitangaje kuri wa kabiri nyuma yo gusoma ibyanditswe na Magowan wahoze ari umuyobozi mukuru wa Royal Marines, ubu akaba yungirije umuyobozi mukuru w'ingabo muri Minisiteri y'Ingabo. Yagize ati ibi bikorwa byabereye ahantu h'ingenzi cyane kandi hateje akaga kenshi ku rwego rwa politiki n'igisirikare. Mu gihe Magowan atigeze asobanura neza ubwoko bw'ubutumwa aba bakomando bakoze, ubuhamya bwe ni ubwa mbere Ubwongereza bwemeye ko ingabo zabwo zikora ibikorwa bidasanzwe muri Ukraine. Minisiteri y'Ingabo yanze kwemeza amakuru yabanje y'ingabo zidasanzwe z'Ubwongereza zatozaga ingabo za Ukraine Kiev muri Mata. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko intambara ibera muri Ukraine iri hagati y'Uburusiya n'igisirikare cyose cyo mu burengerazuba, kandi muri Nzeri yavuze ko muri Ukraine hari imitwe ya gisirikare iyoborwa n'abajyanama bo mu burengerazuba Astravest.